Sanibonani, siyanibingelela. Into Fastworld TV le. Kunodaba esifuna ukulibika esingazi ukuthi lukanje noma cha, kodwa indlela umuntu abone ngayo. Lapha online kubukeka engathi i-EP kaMthandeni SK ibuyile, kodwa indlela yokuyisesha isese-difficult. Kodwa-ke kubonakala ukuthi ibuyile impela ngoba lezi ngoma lezi zibonakele ku-YouTube online. And-ke sikhombisa ukuthi abantu bayayibheka once again. Okwenza ukuthi umuntu ayitshele ukuthi ibuyile, yiyo le i-channel yakhe, sivela under i-channel, kodwa kusesenzima ukuthi na uyithole. Sithembe ukuthi uphinde kube simple. Bona kanti futhi iphinde zibe kwi-channel ehlukile kunale kaMthandeni, so kusenenkinga ngale EP, kodwa-ke kubukeka iy'ngoma-ke zikhona laphana online. Right, sidluleke lapho. UNgika Ndlovu uthi sanibona bafowethu, nawu umsebenzi uzothola ngoLwesithathu ngomhla ka-26. Ngiluze ukunibambezela, kuningi engikwenzayo okungiqhelanisa nomsebenzi wenu. Noma uthi ngiluze or ethi ngixolise noma kube ne-auto correct laphana obhalekile ngephutha. Okay, uma siya laphana uJava Zimnike uthi ama-AK47 itshe limi ngothi 2025 ngenisa kwethu. Ngicela uthando kini neqiniso kini, umsebenzi uyeza ngeyi-28 November. uNkulunkulu anibusise. Thatha la, usho kanjalo-ke umfoka Miss uthisha wentambo uhamba nama-AK lapha, iy'nsizwa lezi. Umsebenzi wokugcina owahamba kahle laphana online ku-Spotify, unamamiliyoni ambalwa nakhona even naku-YouTube. Sozwa ukuthi kulokhu usiphathele umfoka Miss. Bayapheka-ke abafowethu kule nyanga, abanjengoNkosamagcokama nabo around lezi nsuku lezi bazokhipha, baningi nabanye basazokhipha, abanjengoSminoff oMenzi nawo wamemezela ukuthi maybe ngeyi-5 zika-December nabo bazokhipha umsebenzi. So sizolindela-ke sizwe ukuthi yena umsebenzi uhamba kanjani. Sibonge-ke ukuthi-ke basitshele-ke besazise ukuthi yena iy'nhlelo zabo y'hamba kanjani, so besilindele ukubuzwa ukuthi yena yile abayiphekile. Asazi noma ama-album or ama-EP promo bazowenza yini, kodwa sizobona mase kusondele lezo nsuku lezo ngoba iyi-26 i-next week, iyi-28 kanjalo nazo sizolindela-ke khona la ku-Facebook. Sobe sibhekile kuma-post wabo, silinde ama-update, kodwa nje ey'nkulu kubukeka i-EP kaMthandeni ibuyile laphana ku-YouTube ngoba yiyo i-channel yakhe le. Kodwa-ke kusese-difficult futhi ukuthi usheshe uthole ukuthi ibuyile noma cha kube 100%, because uma uyi-search uyayithola, ubuye futhi uyithole iy'ngoma ezihamba zodwa. So asazi-ke ukuthi balungisile 100% or kusenenkinga nyana lapho, kodwa-ke kubukeka ngathi-ke ibuyile-ke. Ibuyile, lokho umuntu azokurephotha njengamanje. Sizohlala ngokuzayo sizokhuluma ngomunye umsebenzi iyodibana ngokuzayo.